Sikit lagi bang, sikit lagi bang. Okey baik bang. Kau campur? Bang, kau campur bang. Campur bang. Baik bang, tak nampak bang. Okey baik bang. Baik je bang. Kuah hitam sikit bang, kuah hitam sikit bang. Baru masuk. Apa tu? Kari pun ada, kari ayam. Masya Allah, kari ayam bang. Tu apa tu bang? Lauk apa? Bau kari bang, bau bang. Lauk apa? Lauk apa bang? Ayam goreng bang, ayam goreng. Ayam goreng. Bagian apa? Bagian apa tu? Bagian peha bang, peha. Peha bang. Alright. Baiklah bang. Lagi? Apa lagi best bang? Ha? Nak telur rebus. Telur rebus satu. Okey lagi. Cili 1 kilo. Cili 1 kilo. Sayur sikit bang, sayur sikit. Sayur sikit bang Baik bang. Sama kau. Sambal belacan. Sambal belacan boleh bang? Nasi kandar Melayu bang. Yang Melayu macam sambal belacan kan? Nasi kandar ada Ha, bang. okey ah. Nasi kandar ada bang. Okey, Bang, bismillah. bang, tak cukup bang. Tak cukup bang. Berapa dah bang? Apa dah? Oh dah. Masya-Allah. Baik bang. Bang, kalau macam ni berapa bang? Okey, bismillah. Kalau macam ni berapa bang? Kira betul bang. Kira betul bang. Kalau macam ni berapa? Kalau macam ni RM7. RM7 bang Ha. Bang. RM7 bang RM7. Betul bang RM5 plus 2. Penuh ya bang? RM6 plus 2. Masya-Allah. Masih banyak bang Okey, terima kasih. Okey.